or Amit Shahsina Kaurga Maidu Mutala Matung Yaroi do Bududi Shori and Yaro and Habi Bayadra. My day the two Yaroi do Bududi Yaro and Habi Bayadra. Mayam Hena Kambire Madudi Nasidi Center the Paliba Shri Narendra Modi Jigi Sahi Tara Mapung Hidra Tam Anirak Adusi Ahum Lak Shuba Sangsale State Sida BJP government Haibitare Tamama Loi Hidra Handak Laiba March the D Sahi Nipan Mapung Parkadar Bani Anirak Shuba Tam Sigi Sahi Ahum Mapung Parkadar Bani Masigi Center Musum State Paliba government Sigi performance Aduga Moina Praja Simda Taugani Haidana Wasakiba Mayam Punamaxing Adu Tabuina one Topanga Maktaba Adugi Matakta Mayam Nehana Kambire Madudi Tara Nipalo Haraba Manipurda Manipurda Natana Aina Kanbadadi Indiagi Karamba State Amatada North Eastki State Amatadasu Indiagi Atai Ladiba State Amatadasu Manipurda Tokriba Laibak Tiba Masigi ethnic violence Haibatare Masik Kadai the Su Hosik Indiagi Mafam Amata the Su Tokiba Lady Aduna Masiakoi Razniti Masen political party Masen Hai Rugadi Amaga Hunadran Laibase Praja section Karanadi Akoi Tab Ware Hunabiranu Waroishin Amapuraknaba Maike Adomda Sanction Biro O Haidra Praja section Karadagidi Adum Mort Pina Koso my coin of Tinger Ado Koisian at Taje Aishagi personal way to I Taje Zabam labor. If there is a problem, there must be a solution. Kariuma issue ma problem lay targadi Madu solution amalabam to E Hivase Masi Praja Kudik Mak Aishagi the Natana Praja Kudik Mak Na Dum Taja Biram Ganeva. It may be within the family or like Gaida Worgasu or Kungangama the Warsu, state the Waitarsu, center the Waitarsu, Masi solution amalabam to E. Solution Zidi, Hoi Prajagi cooperation su Dakar Woi. Adu Maroi Bush solution Zidi, Government of Indiana, Masi Mating Pang Biba Madarkar Woi. State government say Matau Tahon Biba Darkar Woi. Adu Data solution si Purakadabane. I had Masigi ethnic class Masihe or Kandada Tha Ani Hum Padringa Delhi da Home Minister na Kauba all India all political parties singi meeting ama Masi Kramai Torga solution Putokani Manipuri problem se Kramai Torga Masi solution Putokani Tongan ba political party Mayam si Machine suggestion PB U Haina Tauki A Hanasu Tamdi Tamjakrabni Adu Akoi party na Yaishina Highway Aiwakoi party represent Tau Hydra nominate Taurga a Yauze. I the ICC the Highway no Karano senior members in Marta Amachatpa Yadra no North East Kitty Nang Chatpana Pani Hydra. Akoi Kanaraga Nangu nominate Taurga Nang Chathalabani. However, Union Home Minister Mr. Amit Shah meeting the March Yard Lowe, the Gomoy Party President JP Nada Yahweh Adu meeting to them. Ado Aina suggestion to Jabaneva. Akoi Aibu suggestion to Hirgadi Akoi Manipurda Saiba Mainina Akoina Karahena I Kange Haire Haibaginate Karahena Akoi Kange Mashe Karino Haibu Mashadu de Akoida direct hit to Ribai Tianarga Lapin I Kange Mashigi solution of Putoxi Haiba Targadi Saiba Maishe Hana Mutatpa Madarkarwe Saiba Maishi Hana Mutatpa Haibadi in the sense No may kapnari bashe Hatnari Bashunariba Mi Sani Hena Hatraba Mi Lissing Yang Kayupung Humpu Hena Relief Kiamda displaced family Lise Masi Mayum the Hanjan Hanaba Masigi solution Masigi suggestion I would taujo Hirgadi
mei si han mutat tai mai mutat ba hai badi aina sumaina interpret tau je nakan animaki community animak ta binary ba khulai sing se yes legal loiba central forces na pairi ba hai badi state se central force lai se international boundary guard tau bo iba ya Assam rifle na or CRPF BSF SSB na sigo thajal iba more than 50-60,000 thajal iba se masi Manipur da thoiba crisis Manipur da thoiba law and order ki problem se masi mateng pangnana bana as a additional force wena thajal apne ba adu masi problem ji solve tau si hai ba targadi mai hana muthat na ba tau biu na I session tau jai mai hana muthat pa hai ba di group ani sida hai ba tare group ani sida binary ba kana gumba group amana waru bi ya ba waru da ba hai di it is up to them aina hai ba ne ba group ani sida ai mayek seng na dum haijar ge ba Maitai community, Kuki community, Anishina Paiba illegal arms sing say. Government of Indiana, particularly Minister of Home Affairs, should be disarmed within this week or within this month. Otherwise, Akoi Noi Matakta, Ain Gimatun action Lapatkaniana. Kamnari ban no may sing say, Hana Lepan Bahibadi, May Mutat Bahibadi no may, binary Visha Hana. Disarm tahun bibat tai. Mai si mulla ba matung dadi karai dagi haure iba mai no kari wa hau dagi haure iba no karmai tauri ba no hai ba se government of India na maru iba role lama lobi raga either it may be prime minister level da or maybe home minister ki level da werga su nakal ani makse kari no nohina pami ba se nakal lama na कोई दी separate administration और नत्रगना union territory है ना government ने no Manipur has its own history of more than 2,000 years old British ना Manipur से थादो अंबा मतमदा सिगी boundary यावना कोई द थममा बनी पिरम बनी British ता अदुदगी Manipur से India ना निंखा तमबा 1947 ने तममा मतुंगा After 2 years of India's attain independent, 1949 da, akoi India da merged obli, madudai da piramba territorial integrity se, masidi kaibadi yaroi, aduga, amanasu ay session tobneba, community kudingi separate administration piu haijalaba, whether it may be Kuki or Maitai or Naga. और मुस्लिम लाइरिबा मयाम से माई कम्युनिटी द बेस तौरगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट यूटी पिउ हाइबा तारगदी यूनियन टेरिटोरियल पिउ हाइरगदी होयर विल बी मणिपुर से क्राइद लाइगदगेबा यारोय दो बोर दी कुकी ओइरो नागा ओइरो और नत्रगा मैतै ओइबो सॉरी मदुदी अखोय कंप्रोमाइज तौबो ngमोयना आइने सु हन्ना हाइजेबदो मिजोराम से मिजो नेशनल फ्रंटो मतम ममदा मिजोराम की ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन मिजोराम इज लिबरेटेड ना मिजोराम से MNF हुजिकी मोई पॉलिटिकल पार्टी से मोई की अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन अमा वरिंगदा इंदिरा जी की मतम दे नोई तौगनु यारोय मणिपुर काइबा इंडिया काइबा यारोय है ना लम हेन को उपाय लेप्तबदगी हेलीकॉप्टर बॉम्बिंग तौना मिजोराम से तौखिदना देन अदरगी इंदिरा जी दी लाइबक थी लेखिद्रे राजीव जी की मतमदा मिजो एकॉर्ड पंजाब एकॉर्ड असम एकॉर्ड मयाम मिजोराम से तौनखिदना मिजोराम तौनखिबदा MNF से ज्ञान तारकना पॉलिटिकल डायलॉग तौरसी हाइना तौनबदुदा series of demand mayam ama adu lengpi airport Mizoram airport adi university adu Rajiv ji na yes loina hire ga
अखोई दी सोवरेंटी तालमबनी अखोई ना MNF ना अदुदगी जो अखोई हुजी कुमथरा बनी अदुना एटलीस्ट ग्रेटर मिजोराम चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर से मिजोराम दा सिखक्तदी डिस्ट्रिक्ट अमतदी पीबीयू हाइबदा नोइना याबा यादबदी इट इज अप टू यू राजीव जी ने सिमदी सोरी ना ngमोइदोबा यारोइदोबा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायगदबदुदी यारोयना हाइरमिदना अदुमाइ तौदना हुजिक पालिबा सेंटर की नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिना कौरगा मैदु मुथल मतुंगदा कौरगा यारोइदोबदुदी सोरी ना यारोयना हाइबीबा याइदना मैतैदसु यारोइदोबदुदी यारोयना हाइबीबा याइदना सुमाइना तौरगा आइदी करी political dialogue तौरगा solution si थोना आइदी पुथोकपा यागने ना आइदी खल्लेबा अदु आई नुमितुदसु अनि सुबा पॉइंट आई हाइबनेबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना डिटरमसी की मणिपुर की इशू मणिपुर की क्राइसिस मणिपुर की प्रॉब्लम्स है सॉल्व तौहिरोय मतम खर थमगिगे हाइदन नोइगी either hidden or secret agenda laibadi I don't know it is up to you government of India se hojik mina hainari bani world military might se mari suba haide army ki shakti se mari suba position de lai haimni manipur ki umsidi pek khaba achauba district amagi tangkhai buk yobu natieba moina tauge moina lakshan ge hairaga dieba इराई लाइन नाक्शन बयाबा अदु मीटिंग दे जो हाये नोई की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिडन और सीक्रेट एजेंडा मदुना मणिपुर की प्रजा संगी कानगदौबा एडवांटेज लेगदौबा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवांटेज लेगदौबा वर्गदी मदुदी आईदी खंगद्रे नोइना डिटरमिनेशन लेबताबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट लेरगदी मसिदी इराई लाइन आईदी लाक्शन बयागने न हायबा आइना अरे सजेशन खरसी थंबा हरकता अमिशाना इबोबी जी यू लोचलो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के मयाम दुनदी नो मणिपुर की इशू नहीं तौइसे अखोई वा ngangoy mangoda ngangalu हाइबा अदुम याखिद्रेबा अदुननी हुजिक मणिपुर लेबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम सिनसु मणिपुर की इशू मणिपुर की क्राइसिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इज देयर एनी सीक्रेट और हिडन एजेंडा मणिपुर प्रजा से लेट देम किल इच अदर मैतै नंगम्बई मैतै हाथ के हालू कुकी नंगम हाथ के हालू हाना हल्लगा मोहैद करी एडवांटेज करी कानब लेगदबनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करी लेगदबनो हाइबसिदी अखोइदि खंगदे मसे अखोइ कांग्रेस पार्टी की माइकैदगिदि अखोइ बराबर हाइरिबने सिगी प्रॉब्लम मसिगी इशू से सॉल्व तौगे हाइरगदि आइदि यामना अरुब थोय हाइना आई खंजबनेबा यस मणिपुर दा मिटोप चंगसलपसे मणिपुर की बाउंड्री सिदी इंडिया की बाउंड्री सिदी मयाम ने खंगबिरे बांग्लादेश सु अखोइगा बाउंड्री नि म्यांमार सु बाउंड्री नि नागालैंड सु बाउंड्री नि मिजोराम सु बाउंड्री नि सिदगी मिटोप इलीगल इमिग्रेंट मरवैना अखोइ नागागी डिस्ट्रिक्ट हारगना उखरुल नागालैंड ताइनब सिफावबा सोमद मिजोराम ताइनब सिफावबा इलीगल इमिग्रेंट चंगकपसे मणिपुर लेबा प्रजा अमतन यानिंगोय सि चंगकपसिदि अखोइसु सुक्या यानिंगदे मसि करिगुम चंगखिब लेबा तारगदि एज पार लॉ मसि डिक्टेट तौबा डिपोर्ट तौबसिदि वी विल होल हार्टेडली कोइ सपोर्ट तौय either it may be government of India na paikhat pirakpada or natraga state government paikhat koi support tawe adugo illegal poppy plantation se war on drug hayaba sigi leriba state government se war on drug hayra koi assembly puthorpada akoi manga hogalaga state sidagi drug ka mari leinaba siguma poppy plantation aina yadaba mayam singse मसी पूरा इरेडिकेट तौबदी अखोई ओपोजिशन माइकई दे खोई होल हार्टेडली सपोर्ट तौवे अदुबो सिंसियरली थेंगनबा मदि दरकार होइदना स्टेट गवर्नमेंट ड्रग हाइरो मयाम ने खंगे ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ड्रग फारे
मोइने हता थादोखी मोइने हता थादोखीबा अदुगा यूनिफॉर्म पाइबा कांगबुसिंगसिना यूनिफॉर्म ओरिबा पुलिस कमांडो न ड्रग पुरए मोइने हता थादोखी पुलिस न ड्रग पुरागा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तौनी हाई तारदी कनाननोबा थाजदोइसे असौबा क्वांटिटी पुरपदो अमुक्तंगदी सेंट्रल एजेंसी न्यूट्रिएंट एजेंसी दा उतदि सिनौद्र मोय प्रजासिंगना कयाम लावी असेंबली कयाम लावी मोय सिनब्राबा मोय दे आर सिंसियर इनफ इमीडिएटली मोय सिनखोबा अखोई गवर्नमेंट लेरिंगदि मयाम खंगबिरमगनी पलेंदा आर्मी की मेजर कैप्टन अमा फाबदो इमीडिएटली अखोई सीबीआई दा सेंट्रल एजेंसी दा सिनेबा अदुगा अखोई मरी मता ओइबा याय एनी एक्स वाई जेड ओइबा याय मयामना सिग्नरे हाइतारदी अखोई खुदक्ता अदुम सिनेबा अदु मोइसे अमत्ता सिनबा लेब्रा अखोई मनाम फन लावरसु चिंदना वार ऑन ड्रग हाइबा थबक ओइना वोन थोरकपदना लोइना मनुंग दा कन्नदना लोइना फ्री दा थादोनबा तारगदी मसिदी अखोई स्टेट एजेंसी लेरिबा मयाम पुनमक्सिंगसे आइदी थाजनिंगाई ओइदे अदुना सिगी लेरिबा मणिपुर की चाहि था ट्राइबन हेलाबा मसिगी सोल्यूशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट सिंसियर इलम अदु लेरिबा स्टेट गवर्नमेंट सिसु पपेट गवर्नमेंट आदगिने फमु लेपु हाइबा तौबा गवर्नमेंट लाना आइदी खले अदु ngarang nahanne ai खबर दा म उबनी को मसिबु चुम्बजाला चुमदबजाला ai खले अखोई गी सिगी थोखरिबा मणिपुर की इथनिक प्रॉब्लम से मसिना मरम मोइदना रिलीफ पैकेज की नि हाय करोड़ 3 हाइब्र कनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा कनो थादोरे है मसिगी ngasi ngarang खबर द कनो मणिपुर न्यूज रा कनो ai खबर युम द लेहौरे करोड़ 3 दुने लैंग्वेज की नि हुजिकिसिना सिगी क्राइसिस से सिगा मरी लेनाबा नो लैंग्वेज की नते रिलीफ पैकेज की नेबा थादोर पसे गवर्नर ना सैंक्शन पीरे अदुगा कमिश्नर होम जॉइंट अकाउंट अमा अदुगा जॉइंट सेक्रेटरी होम मोय अनि की जॉइंट अकाउंट मोय अनि ना ऑपरेट तौगदोबा एसबीआई सेक्रेटरी के अकाउंट थम्मे मसिगो गवर्नमेंट सिबु लैरिबा जाला लैत्रबा जाला करोड़ 3 सैंक्शन तौगिबु गवर्नर ना तौरे अदुसु कमिश्नर होम ने जॉइंट सेक्रेटरी होम अकाउंट थम्मनी मसि चुममगदी लैरिबा स्टेट गवर्नमेंट जे आइदि चुममगदी हाइबे वानिको स्टेट गवर्नमेंट सि लैत्रबा जाला एनी सैंक्शन एनी अमाउंट सैंक्शन से गवर्नर ने चलाइद लैरबा जाला ना क्वेश्चन नि को मसि हंगिबा क्वेश्चन नेबा येंगोबा अदु इवन सुप्रीम कोर्ट खंगे हाई कोर्ट खंगे मोइदा रूल कानून लैतेबा डेमोक्रेसी की ख्वाइदगी युम अपाम कनो ओइबा अखोइगी पिलर ओइ हारिबा हजिक मयामसु प्रेस की सिनाव मयामसु लिंक्सन बि लेबिरे गवर्नमेंट की मरमदा अफफता क्रिटिसाइज तौबा फरगना फयेना थागतपा लालगना लाले हाइना थागतपसे मसी क्रिमिनल लॉ एक्ट पांथलगा हेता कनो तौबी हाय अदु ngarang nahandi प्रेस मयामदा लोइनि यावहरेदना अदुसु बीजेपी ने शासन तौबा यूपी दा जर्नलिस्ट अमा क्रिमिनल एक्ट पालगा फाबा अदु सुप्रीम कोर्ट ने नो जर्नलिस्ट मयामना गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट दा और एनी गवर्नमेंट दा खनन नैनबा अफपता क्रिटिसाइज तौबा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पीबा मतमदा जर्नलिस्ट सिंसे फाबा यारोयना अमा सुप्रीम कोर्ट ना पीखरे मसी इट्स ए गुड बिगिनिंग डेमोक्रेसी से आइदि कनबा ngamgadauba male eba सुप्रीम कोर्ट ना सुमायना स्टैंड अप तौरपसे अदु सिदैदा यो अखोइना हाउस दा हाइरे असेंबली की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हाइरे अदुगा मपान दसु क्यारक हंजन हाइरे अखोइदि तौद्रि बावबा दुम हाइ लेगिदोइनि को हाइसे हाइरुरगा कोविड नि हाइरकन कोविड न तहौदमनि हाइरकने लोकल बॉडी इलेक्शन से सिंगदा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिंगी लीडर सिंग क्यारक हाइरे इलेक्शन तौबिरोना तंपाक्तना ग्राम पंचायत से क्यारक हाइरे तौबियोना
adudagi municipal corporation municipal council tawbiu na amuna covid na ni harkani covid na India gi any local body amda matam chana election covid na ni na tawgidaba se si state governments da ungta puthoro ya haining imne ba whether it may be Bengal loiba ya UP boy covid ki kani hrama tam da tam no ko na loine election tawe ba sina tawdadna le tawrani September da amuk tawrani hai October da amuk tawrani hai amuk tawrani hai cabinet decision lori hai sigi sarkar si so amna machine thiba sibu thajaningai sarkar si de kari akhoi thajaningai leiba ge ba sina tapadi journalist sing se sibu suppress tawna ba tawba local body sing se sibu election tawdana ba tawba hai ba se democracy ki wahan thok lektaba aduna ni akhoi congress party na democracy shape tawsi bharat ki संविधान shape tawsi haidra bharat ki constitution should be protect haidra congress na changjal ei bise democracy ki marai bakshi karai dano hai bise adu ngarang handa haiba tare akhoi ki PCC ki president da ED na enforcement directorate na somon tawe haye masi masana su hai re masi di anauba na tie na hai re ba no ai di ai isamak tadi akhoi gi government do 2017 dani 2017 gi march ko de akhoi government le ba akhoi gi government do hek tokpaga sigi state government ji hek lakpaga vigilance da khudakta case ama tawchalaga adu CBI da ED da loina thorough investigation tawgada bane aigi mathakta haiba tare aigi perta tawramba MDS ta khangde loktak ta khangde adubu this is my firm belief aigi intention da hairiba department sida natra any other department sidita kanagumba honorable minister amtang da or official amtang da simatang di paisa loktho si paisa kaino tawran si haiba intention amaga loina na aidi tawgiba laitabra na khalleba adu matam punamakta asumba haiba sina mongol woi adu truth will be always prevent haiba se ai asauba aseng mathajabane hujiksu asuk kuirabase under investigation de lai under investigation haiba ma under trial haiba ma ado investigation da kayam kuina thambi gi doino khangdieba aduna akhoi gi PCC president na somon tharai base aidi nahanju haijebneba yes moina thajarak suno akhoina aranba tawrudraba kaisu kiningai leite akhoi angle khudimakta legal side ta or any amada akhoi punamak akhoi fight tawgadabri aduna kaisu kiningai leite moigi threaten da aina aigi punsida khwaidagi aina hainadabase sumna phajana hainaradi na pairasu hogalu phamusu yaeba adu threaten tawbasi mo aina hainadabasi dieba aina hainadabasi ai like kini ko threaten tawbase aduna akhoi president gi oiro ai isha gi oiro aduna masi moina kauningba kaujasuno aduga akhoina kanagumba agency na kaurakpanina akhoina cooperation di pibam thok ena idea ingonda what I feel cooperation pibam thokpa adu ingonda ai masi haidi haining da baneba ingonda agency amana phaba yaro ena anticipatory bill pigraba adu si phagadabni haidra magi anticipatory bill se abrogate tawro madu lokthok piro haina Supreme Court ta appeal tawel Supreme Court na Mr XYZ Mr Ibobi se noida noigi investigation da noida cooperation pi dabra pi bani na pi hairo noina any information noina pambado ma furnish tawdabra tawi adorgidi noi politicalize tawa mali aduna mangonda harassment pige tawa mali na moigi
ai judicial custody da farga investigation tauge haidra Supreme Court ta chatpado Supreme Court no noi intention jidi mangonda operation p haiba noi any information apam su furnish tawi haiba adu moina ma phaba darka oi haibsi noi intention jidi chumba mantiena moi appeal do dum dismiss tauki party gi mako haiba tare state sigi PCC president da moina somon torpje adu kari marangi korpano haibsidi either aigi ukinda appropriate oibra natraga isha chatlaga kaino any information do noina aibu kaurisi kari marangi no du hangba madi aidi ukin thabra isha chatbra hangba madi khangdok pa hai tare ne adu moina pami ba any either document ni khangde chin hangbani khangde madudi na akoi reply pibam thokududi atai su loi tawena even akoi ge honorable leader of the opposition Rahul ji ju ED officer CBI officer pung kaya no ni phur yang khaira kaya no ai masi pung sing du kaure ne thammaga ado hangi dune ba maju advice legal mayam advisor mayam ne advice tawga tum chali duni even madam Sonia Gandhi ro moi ki intention je opposition je public ki praja sing ki grievances mayam voice se masi langanu kano torpo yaroi haina voice namdha na ba tawba sigumba mayam moi ki intention je masina kaidong nung da success oiroi aina haije jini aina lotion jarakpada akhoi achumba bu tawraba achumba gi intention lairaba adu achumba haibisidi matam punamakta mai pai haibise masiga sobu thai jabani adu ngasi aina lotion jarakpada akhoi gi saknai raba leader sing Shri L Jayant Kumar Hana Mantri Oibiramabani adagi Shri Roman PSU Chaursu party amagi local party amagi candidate oirubani atai councillor sing inau sing sangai ba mayam che masisu ward amamongi represent tawda praja singna khanbidra mayam gi seva tormamni mayam punamaksina changbirak pa haibase Manipur gi praja sing mai gi kendra da leiba praja singna thajaba thamakna changai ibni aduna suksoi soidna Congress party se aina thajabadi masidi ahobudane ba mathang kiu de sa ka do mayam party se sang ka do mayam se akhoina su khe amukta da pulap tawroi sida hayeng election tha ni hum da ngai re adu bhauda phase oina tawje ngasi asa posi pulap thamaga satho odi value do amuk loi thokhi ni na haina hojik si kiu da leiri bane ba adu masida thajaba Congress party bo thajaba helaktna Manipur gi praja singna Congress party na mai pak pa haibase Manipur praja singi mai pak ne madugi mayek tar ba khudam di handak ta tawgiba inaram sung outer parliamentary constituency election do mada praja singi shakti utkhregra lairiba center gi BJP gi government NDA gi government aduga state ta lairiba BJP gi government se nuhoi se yaning dre haidna moina khulai kaya sisinraga chu praja singi shakti dudi maithi ba piba ngamde haibadu handaki election MP election sina dum taabani aduna laiba akhoi gi mashi party da yawi riba mayam ji saknai ba leader ngata ni ado atai ji saknai ba leader na ti haibagi wante Shri L Jayant Kumar Madi karigumba misunderstanding amadagi akhoina ticket pi hauda badagi ma kaino tawgibani Madi sidaida lakpase nauna adum phagi di nate ko ai sumna ai di phagi su kya haina da bane ai di phagi haibse ai di mingona su phagi tawroi ai ngona su phagi tawbirakanu phagi haibse ai di woida bangang bane na law adu ma habit ama ai ngon dal layeba ada madi ai phagi natieba madi party da york puse home coming haiba tare ne yumda kaigumba
ज्ञान तानदबदगी इमुंग मनुंग फैमिली देसु हेक ज्ञान तानदबदगी मते खरा कनो तौब तोंगान तोंगान लेनरुब लेदाइने अद ए सोइग्रे ना हायरगा अमुक हंजलपदो अदुनी होम कमिंग नि अदुना सोइदना मा पार्टी से यौरपसिना कैसामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मरुइन इनर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दा संगबरेबा ये नाउ श्री रोमन एनपीपी दा हाना सिंगजमई दा एनपीपी की कैंडिडेट ओइबिरंबा अदु काउंसिलर सिंग लापिरिबा मयाम पुनमुसी संगपसिना मसी अखोई कांग्रेस की मपांगनी सोइदना कंखलकना लाकदोरिबा मरक सिदैदा असेंबली की 27 तवदो इलेक्शन सिनतबा एनी लोकल पार्टी की इलेक्शन तौरपदा करिगुमदा इन केस तौरगदेबा पुनमक्से कांग्रेस पार्टी दा थंबिरिबा मणिपुरी प्रजासिंगी थाजबसिना सोइदना माई पाकनी हाइदना मणिपुर से अनौबा मणिपुर अमा सेमगतपदा अखोई खुदिंगमकी दायित्व लई हाइबा ई वाफम खरसि थमजरगा स्वाइन सुम तेहनजरे